Nabonun tusim ngai dingin kahin lim kinuhin tunihin Iran gam boina thu to kisai deu dingin Iran gam thu them khat anasai hoitin agal hung ki paddan le asung lang aning aka ho chu anasai po itin aji cho news le article za chom choma tampi ki mu ho le akisai ho zo si jong kho min agin cha thu ule akhol do kham khamu ahin sewa hin abona kho 100% a adi hijing kitlo a hi abangin tu chung Iran gal hi Epstein file thu min ahai mil theina dinga ki bola hi ti in asayon abangin Iranin dan di lo ta mi gam ho abulu zinga terrorist act abol do jing ho su thip na ding ti in asai kinun abangin Iranin nuclear mancha anai ding ven do na ding hi che ho ja ki bola hi ti in asayon ahoi che pen che hi ta jong le Muslim gam adia Iran le Middle East sung ho hi gal jinga hi in phat danga ho to za chombia gel thei jong a hi be se kit pui ne hi a hi le 1986 kumachon America in Libya anabulu in 2002 kumin Iraq abulu kinin 2014 kumin Syria a hi kinin khatlama isaya a hi le USA hin adei phat phana anu phat phana Middle East gam ho hi ama dei dan dana asima apei good danin akilangin hi hinla hi Middle East gam sung ahin gam khat hi US control na nuya kumsot ta asung hung lo khat hi aumin hi gam chu gam dang helawin Iran hi ahi tu chana hin jong Israel lama kon hi henlang USA lama kon hi jong le Iran to na sata in kidaw na jingin hi jong le Iran hi bailam cha mo zo jing thei hilo ding ahi haji chu khang thu sima ko na hin vena hi jong le achi sa kum jagup sunga hi Iran gam agam gi hi hin chi khat jing cha jong ki khel talawa gal a hin bol khum ho Romans ho Arab Turks Russian chele British ho ge ya ko na jong nasata a anki din te piwa agamu hi niau cha jong anala asa alo hi a hi le hi bangsi a Iran atha na thugu hi ipi hin tem a hi lo le Arab gam hi za la Iran gam hi adang ho sanga aza chombe na hi ipiji hamti ho chomcha anawe kho muite ama sa in Iran gam hin alei sin akona ipi thilpi amuem ti ho ga seilew hen Iran gam hi masanglai kulpi linta ta anaki sa ho banga agam hi aning li zo sia hi mule hang sang ta ta hoin ko la hi agam thanglam akhun Zagros mountain range aumin hichihu galmiti akona kidal na ding sil hoi ta in apangin hi abanin hlumlam kai thanglangje makhun Zagros mul chu ahung kilhung pe kinin Iraq gam chanin akilhungin niem deuin akilhung thlai na hi abanin hlumlang kai salam je makhun amul chu achi to sang deu kinin Turkey to agam gi lam khu nasata in mihim kalna theilo chan lamin asim do kinin mule thang ho lo namun ho chu pat la tabangen ahi kinin adia Tigris badung le Euphrates badung kizo mat namun ho tabangen ko hiya hi hiji chun hichi pat la tabang ho jong hi agam galmi ten ahin bulu theina howa konin hata in aveng do kinin agam salam kai Caspian tuipi le Azerbaijan lamakhun Alborz mol chu agam vengbit dingin akitung kinin hi agam solam kaya khun mul neu cha ho kinin Afghanistan le Pakistan to akigam git na lamakhun hichi mul ho khu agam aven bit nawa nasata in akithopi na pangkin ni hi achom lama isaya hi le Iran hi kulpi in kisa nasata ho banga mule thangin kim vel so ke ya hichi chun agam hi nasata aven do hi chujong le agam thanglam kaya Persian Gulf jongkhun nasata agam hi aven do kirahin hichi Persian Gulf akuna hi koiham khat chun ahin bulu go wa ahi jongle anasa jo che a ha san na atu ki diu hina lai hi agam din mun le agam dan mong hin Iran gam nasata a aven do a ahin bulu gam ho chu gam tha ha ta vanuya super power gam ho hi jing jongle aven do zo wa hi je achu achi sa kum zagu sunglama chu Iran bulu a la pi ding anagu jing gam hon lo hlinna ananei kha alo hi Iran gam sunga hin nel digam lin ta chi ni kinin Dutch e kavir le Dutch e lut kiti te ni hi alit keu se helawa agam asat dan jong mihim chen na thei asu puin hiji chun agam mi ho thingthlang lamin achen lo ne hi
Iran gam mi azat mong hi 90 million so vel hi in atam zo thingthlang area lamin achengon hi ji ahi gamdang sepai hunglut tama jongle agama hi khosa thai ji lo hi galmi ti ading in leichunga gari le train ti ho a hung lam thla ding ki ti hi nasata a ha sading hi in supply line ho jong dei banga kilhung zo lo lampi ho jong newa agam climate ha sat na jong hin nasata a boina asim do ji hi ahin la hi chi Iran gam veng bit tu mule hlang ho ma hin Iran mi pi te ho hi ha ta in gamdang ho akonin akha tanin achum koi do kinin hi aji chu akhang thu sim ho jinga jong ivena a hi le Iran hin agam sulit beding ti ho angai tu tiang jong le hechi agam veng bina pang mule hlang ho ma hin ama ho anatin ki jiu hi je hi Iran hin direct nga gamdang ho gala akisat pi lo hin hisa nga chu ama ho ki tho pi thei aloi agola anei theyo Shia proxy group chum Lebanon Hezbollah Yemen Houthis Iraq Islamic resistance le Palestine Hamas le Islamic Jihad kiti ho mga hi gal asa jiwa hi abanin Strait of Hormuz kiti hi ga sai lewan hi Strait of Hormuz kiti hi Iran adinga mancha phata mong khara hin Persian Gulf salam kai tui pang si ho Iran tia hi kiti hi chule Persian Gulf thanglam kai ho si ho gambung sagi ki ho muwa Iraq Kuwait Saudi Arabia Bahrain Qatar chule Oman hi chengsi hi ki ho mo hi chi Persian Gulf kiti alut namun umsun hi chalai ta ho Strait of Hormuz kiti cha hin achung langkai si ho abona Iran tia hi ki hi chi Iran te gam langkai ho vi se ma ki sim do a hi cha ho Iranin direction thuma hi control abol thei hi Oman te langkai ho agazum thlakinin mole hlangenin adim kinin lampi lamlin sem na dingin jong a hi thei be se kit po na hi hitia agam aum na ji ahin Iran te adingin hi chi Strait of Hormuz hi ga akhatan jingding abai le jingin hi Iran in jong warning anapi jing sa khat chaile hitia gamle gam ki boina galle tul laya hi gamdang kung in nei hon Strait of Hormuz hi phalna beya ahin palgal kai gut wa hi le warning pi belawa attack abol jing duty hi thupi anei hi hi che tui lampi ki kha hin Gulf gam ho asu kha keu se helowa vanoi gam jo se ahin su kha pha dinga hi aji chu vanoi pumpia thau ki manghola a 20% ho si hi chi Strait of Hormuz ki tia hi hung ki pudo hi chujong le vanoi pumpi economy 5% tabang hi chi lampia he ki ngam kit ma hi je achu hi che lampi hi aki kha a hi le leiset pumpi economy ha ta asu kha a asu se ding ti na hi Iran gamin advantage anei kit naw khat cha hi le Iran hin coastline south ta anein Iran gamgi mong hi kilometer sanggi le jasagi le som thum la khat vela sawa hi in chi hol a kilometer sang ni le jagi le som langa hi coastline ti chu tui pi pang gamgi hi kit hi in chuti hi le agam gi zo si la a 32% tabang hi tui pi to kimat gamgi anei wa hi tina hi chi coastline ho hi nel di umna tui pang mai ho se he point mule hlang kol pang na sata ta ho jong zaw kina hi chi gammang mul sang la ho ahin Iran ten missile le bom na sata ta ho akoyon satellite le drone hon amo mu do theina loading mun sung ko le leinui ho in aselo ne hi galmite ho chu tui pia kuna agam sung bit kein hinchun lut ta jong lew ama sangwa mulla agam la le sung ko lei ko kiti ho la a kuna chu a het man lo ka wa hi a hin bulu jeng thei diu man cha hoi ta ake koyo hi Iran gam din mun umdan le kung in nei ho chi le na Strait of Hormuz chule agam coastline mun ha sata ta ho chung chonin Iran gam mi za chuma ake hop hen le na ho jong hin ha ta in agam ahin ki thopi kinin hi aji chu Iran hi multi ethnic country khara hi in Persian Azeris Kurds Arab Baloch Turkmen chele adang jong tampi cheng kho mo hi hitia gambung khanin agam sunga zat lenam chum ahin nei tinga ahile mi zo si lung thlai sa zo ding kiti chu ha samong ding ti het sa hi aji chu mi zo sin ama zat mi ham le pau chon dan khan dan chele
ama ho rights bo aki hu bit nom chi wa hi hitia hi Iran gama zong hi e ho gam tabang bang zat lenam chum chum ho hi thing thlang gam lang ho a chu ama ho chon dan chi zuya cheng khom wa hin hi cho si hi umbrella khat nuya sa ding Shia Muslim ailole Shia Islam hi sa ding ti hi Iranin anatuk pi pen anagut jing khat cho hi ji hin amunin ki phin na aum jing na lain ga het thei dinga anai pena sei dingin nengkum 2025 December a ki phin na hong ki panjong chu atha bia ki pudo a he puin 1979 Islamic Revolution lama kona cho hong ki panjo hi ji hin hitabangam hin su tu ding ki ti hi Iran adinga jong ha sama ma jing cho hin hinla hitia zat lenam chum chum a chen khom naw ji hin gamdang ho adingin gano khuma gabulu jing ding a ha sadi set kinin agam lei sin ha sat na ho hin pal gal kai jong lew zat lenam chum chum tampi cheng khom ho hi ban nei cha a hin ki mai to pi tho tho diu hinalai hi ji achu British vai hop laya British hoin India gam ana to pha lai jing wa jong chu Iran hi ama ho thu nei na nuya ana lo hi chi adin mun hi United States le Israel in jong a het lo hi di lo hi ja hi Iran gam sung ki khial na ding hi agam sung ma akuna ahung kun do ngal lawa hi le alampi a ha sa e tia jong hi ana sei lo ji wa hi 1941 kumchun British le Soviet force hoin sa kitipa chapa kithopi na zala kunin Nazi Germany ho tindo na dingin Iran gam analo un hi chi jong chu Nazi Germany ten vanoi gali ni na laya chu Iran gam hi ama ho military base aman ding atiu deilo na ji a anlo sa wa anadel do sa abo hinalai hi chi jinga jong chun agam sunga kilung to theilo na ahung sang do in civil war anasu do tawang in hi azad mi ki banglo zat lenam chum chum a hi wangun aho Islam a hi naw hin pum khanin ahin hoi khom kinun Iran gam mi 95% tabang si hi Shia Muslim a hi su ke ne hi achi sa khang thu sim le gal thu sim ho akona jong ivena a hi le itihama gam chuma kona Iran hi min ahin bulu ji ting le chi Iran gama zat lenam chum chum ho hi apang khomun akithu khom jingon hi ga he thading in 1980 kum September tha a Iran revolution zo chena chun Saddam Husseinin Iran chu thlasama hatmo a hitai ti in agelin anabulu in agamla pi ding anangai tu in hi ahin la thakhat thani ka a chai do ding anatia gal ahin patcho kumgiet sung jeng in jong asul hu zo tapun Iraq se pai hon Iran gam linta anala haw jong chu Iran ten kumni sungin ahin ledel do kitaw ni hi hecha chun military se pai ho se helawin mitham ho ki sanjong gala chun anazawun Saddam Hussein chun Iran na Arab mi ho chu amalanga hong pang diu Iraq ahin panpi te diu Iran ka sung kibuina hong umin din Iran gam chu hong ki atan te tia hi anakine ma hi in hinla amalung gel lam lo ta in agal sunga chun Iran na zat lenam chum chum tampi ho chu ahung ki pum khanun ahung hat do che taw ne hi kumgit walzen gal ahung ki do zo wachun mihim million sa sim wal lam hi akisukha athi amang aum tain alang-alangin alel thei le jeng tawin hi zong le Saddam Husseinin atuk pi pen Iran gam la be ding ti chu anabol do zo ta point in chi khat zong anala be zo pu hi Iran gam aman chao ki chanum pen hi asepai ho a hi jing point agam alet dan mong zong ki chanum khop se na hi agam pumpi hi 1.6 million square kilometer a lin a hi in Pakistan gam ni be ki khum thei ding ti na hi gam dang se pai hon agam gi kho khelo hen lang Iran gam sung lut tama zong lew kinta agal zo a agamu la pi ding ki ti chu thil hi theilo hil khara hi aji chu agam hi mule hlang phai cham dam le mul ha sata ta dim se re in he ho zo se hi ahin he thima sa ro hungai na lai ding hi iti hama galmi te chu agam sung chu alu thu chanwa asap lai lai nu ha che ding Iran te adinga ki gut tu na phat api be che diu ti na hi Iran gam khopi lin Tehran Ifsan chule masat kiti ho bang ho agam gi kom la dung ho a hi point agam sung lai lung lampi a gam lu do hi je khon galmi ten hi chan gam ho chu ahin zut lu tingule athau anachol gam ding bailam cha su lu jeng thei hi diu hi tai ti het thei hi
hitia hi iran gam hi ama le ama ki gat banga uma agam mong hi amho dinga gal kap na man cha phata a pangdo a hi tunia dingin hi chan chu hi saotin video kina ki mukit dingin na bonon. Stay safe and stay blessed.